Kani kadega Bthah TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate Shnong. Hadin kajing wan poi uknyang jingpang coronavirus hapo kani kajala Meghalaya. Khamtam hakanong ba Shnong. Kala perlong iki babon ki ba kajala. Naduk ki ba hasor, bat ki ba hanong kendong. Bakin sngaus air, khamtam kajingja, kabalaja hapo kanong ba Shnong, kabala shimru ya kajing im, jong doktor ka Bthah Hospital Shnong. Haba phai shi ki benta jong ka West Castles District. Khamtam hapo Surok la sakhi ki babon ki Shnong. Kila pelong da kajing Khang dam ya ki Surok ki barong Manla ki dong. Bat ki Shnong ki beren hapo ka Surok na ka benta ban Khang lat ya karong kami klumar jong ki breu. Hakum kani kajing perkheng dan ru ki kat tu kan netli ki dong. Bat ki Shnong ki bala Khang sendan ya ka Surok de ki mau ki bahe. Ya ka ba om la su ban ra de ki breu bat kani kajing le jong kini ki Shnong. Le se kan wan rapat ya kajing lada dan gini gini kajing ja bekerke. Kum ta khanang ban light na kini kajing jong ki pai ba habadan kajing ja bekerke. Ki bor penya district jong ka West Castles District. Kila Bthah ya ki bor sensa Shnong ban Weng no ikini ki mau baro. Ini adalah meeting bagi DC, bagi saudara, bagi dan lang, bagi MLA itu. Tinggilah Bthah bagi saudara Shnong, bagi dan Shnong bah kau ini dan kamu bagi Thailand, dan ini kemendu bagi Thailand. Tama kita ni kena lesi di kamu semua set yang lihat di kila ini, kila blok, bagi Lynti singkir. Kemendu ni lah Bthah ini, bagi Shnong bah Lynti ban blok bagi Lynti singkir. Nomor bah kada don emergency nampak Shnong boleh. Jika Shnong ban ni kalau Shnong. Let's say yang kadang berjingklu ye. Jadi mau kami don eriong, don KE gejing dia. Tidak bawa blok ini Surok lang kabu, ini gejing the response time. De gejingklu tu nak kalian jadi kedai ini bah somehow di blok Surok. Ki volunteer kilap mensom, and ki don give phone numbers yang kita nak ini, ki don give phone numbers yang DSP ini, ki don give phone number yang baru. Somehow what your block Surok. Isong itu ni kemen mau pilih ini volunteer work sekarang semua buat blok sekarang. Kata kedai kajing kerpat nak kalian ini. Di nafrai katu kan ni tinggi lah ya persen menweng nak gimau don lelai kita abu gimau lah suruh untuk di beriu. Di mana lelai di usi ini lah penkendria katu ni.